Krisi Karbi Anglong Garo Union Amahang Ketegani Ketalon. Rajesh Tiso Hem Samson Terang Lapen Timothy Teranatum Tangka NP Lap. Karbi Anglong District Administration Pen Merimati Mera Desh Bu Athipi Pen Mai Keding. Karbi Anglong Life Adaba Birtang Ton Pen Arju Panikta. GTA Chekloni Pai Krisir Kebarni Dipurong so Pi Keparlo Matipungalong Gedo Sarsing Teron Langkung Habe Memorial Town Hall along East Karbi Anglong Garo Union Atum Ingding Krisi Amahang Ketegani Ingsam Jin Pen Kepachun Pon. Labangso Ketalon Pona Mailong Aluhi Sarpuaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang Chetongdun. Mayalong Lam Theke Jai Hut Kethan Ponki Lapuhenlo. Nilikailong Garo Akhayatum Nangka Chingri Dun Nangkang Hondun Lapen Ahir Jume Nangke Pajir Dun Ki Momo Sitami Tengniun E. Lapuson Thak Taksi Karbi Anglong Arlo Kedo Akhayatum Kedo An Sitami Lapuson Kaching Hon Seroy Lapen Chingri Vet Nangchi. Karbi Anglong Apan Kang Thur Ponji Apan Kaddu Kawe Akhaido An Sitami Kengkam Chejora Petsi Sai Claim Pon Rapet Nangji Pusi Ningje Pon. Rongthang ang nama puthak henlo kili kachepate ponalong ki chengsi kili kachepahai ponji aphan lamthe ki humpon titiki aki joy pen longle pata nang pipo pu asimi kidam tangani raj charia songja PA sangma Alvin Teron MP Barim Biren Singh Ingti Minister Barim Dhoniram Rongpi lapen Jayanta Rongpi sitame kachechak padoponlu bon sitame nili garo akhaya tumaphan nangkang hon lapen nang arjab du noi pu kachuning ripona thengpen kilik nang pahai dunglu Lapuson si Surihini Ra Trok Aningkan Assam Government of Forest Protection Grant Ek Wana Thengpen Rongkhang Forest Aphan Gi Forest pu kapaklang ponpen haladak kedo Suriner Kebra Pharo Troksira Krihini Ahematum Aphan Aki Joypen Longlea Pata Pajir Ponsi Lamchak Chipapleng Ponlo Laso Long Garo Dimasa Lapen Karbia Khayatum Sali Longpon Luputa Ningje Pontu Labangso Maya Long Pinpura Lositami CEM Arideng Pajir Ponlo Labangso Long Garo Khayatum Aphan Dipurong Sopia Long Hostel Lapen Community Hall Kimponangji Lapen Kludung Angkang Kedo Garo Khayatum Aphan Longle Pata Piponangji Puke Hang Ponaputak Longle Pata Bang Non Kivangji Paikunia Chiklong Bong Pachun Pon Pupu Alamchak Chipi Ponlo Labangso Putak Lamchak Chipi Pon Apot East Karbi Anglong Garo Union Amaipu Prakash Sangma Ahin Pen Kachuro Pajir Pon Maya Long MLA Bidya Singh Ingleng EM Madhuram Lekthe EM Richard Tokbi EM Kangbura Kiling EM Prabhachandra Taro MAC Avijit Kro MAC Pabitro Rongpi MAC Johnny Timung MAC Kadom Terangpi Lapen Ongdung Ke Thekiding Atum Chetongdun Si Maya Long RD Pidunlo News Desk Report Karbi Anglong Live Nilip MAC constituency ke parlo angkang Koilamati pen kahelo kilometer sing koisase upper langsome pi ahawar Rajesh Tiso PMAYG Surihini Ra Krener Kepen Surihini Ra Kreser Kep Aningkan pen kikim pi ahem non Surihini Ra inkorage thom Aningkan anta kikim patang pi pederamat ahem ahem phuaphan chongthuitet Arling gethetum Arnivang Radamai Pialong Kaning Jeveralam ke Partialam Chipupe Dhoromalam Chipupe Pinpen Rong Rup Kidukela Katomaphan Aki Joy Pen PMAYG Askim Pen Kipike Mesen Asai Binonglo Bonta Nonason ke Kidukela Kaphansi Kipi Binong Pulote Kikim Pipa Me Nangji ke Akinang So Bonta Apar Langsome Pia Hawar Rajesh Tiso Hem Code number AS 1184-643 PMAYG Ahem Soki Kim Pive Katum Supervisor Samson Terang Lapen Timothy Teron Atum Bengalong Tangka Batahini NP Lab Abhita Foundation An Kim Pichoramat Non Ningkan Hoso Se Pleng Dead Abhi Anta Patang Pi Pedeki Ning Duk Pik Lupasi Ahema Hempo Atumahin Pen Ning Jepon Niliman ke Rajesh Tiso Lasidak Rong Amen Ibane nilitum tusorong ganggulan lagi biren tuso sorong nila sorkar ben ang kipya hem nili teneng ben ange ningkan polo tang de delo lasi poisa nengi ulai do natuma bangga bang pu tum bangge Samson Terang Timothy Teron
ala lang tum la so poisa pom nang pitong gang hoy ni nilipan thai chini unde asi nilitum han la sajun no pharo phonang pila halapu adai kedovek nilip development block department pen BDO Julie terang pila pen gram sevak bimal miliga tumahin penta ke patang ponji aphan chi humri dam hai hedet pusi pherang kya thingno ahem phu pen che than pon thu lasi kopia potsi tangte acheklo abainong ki chobom lo ante sarkar pen ki pia ki joy abainong chopa joy no tua phanle block BDO la pen gram sevak atuma phan gorengang hoi ki pikali Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Hin Pen Prabjin Pen Kichok Che Tuma Phan Insai Serakra Kitang Te Adim An Kipatang Ponji Phan Sai Ding Pon Seraksi Ki Meji Pusi Ongdo Araratun CEM Phan Pachini Kidam Tang Chitia Chekloni Pai Kriner Kevarni Koilamati Durmi Hithi Kimi Kim Ponji Phan Long Eke Somahut MLA Dr. Numal Mumin La Penilip MAC Pabitro Rongpi Kaninja Ting Pulote Ahem Kim Kipatang TP A Supervisor Atuma Phan Jail Benji Busi Ningje Pon. Se moi MSC লগত কথা পাতে যেটা ইনকমপ্লিট আছে কমপ্লিট কৰিব নহলে যদি মই আপুনি ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱা কোনোবা যদি মানুহ তাত ইনভলভ আছে মইতো অলৰেডি ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱা বিলাকক ভিডিঅ' কৈছোঁ যে এফআইআৰ লজ কৰক যোনে কাম কৰিছে এৰেষ্ট কৰক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অলৰেডি I think 1-2 FIR is already filed so action will be very soon কোনো দুখীয়া মানুহক অন্যায় কৰে সি বিজেপিৰে হওক বা বেলেগ দলৰে হওক বা কোনোবা অফিচাৰে হওক will not tolerate will get punishment because it is depriving the poor people দুখীয়া মানুহ কোনোবা ঠগিব বুজি গ'লে no compromise Jongsi ahoga hak pulote non MP kilik aprang alamateng kichok che atuma phan hem kangsam beng haijima Jongsi beng hai hedet pulote MP kilik aprang rara tuma phan kepacho bai alam mande ta hai pusi rara tu ningje pon rinti Koilamati ben Samson inki Karbi Anglong live Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem toblun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan Rani rong pipi kudak laharian apang kisu amat iya kong ave thang ave mala amar jiwan dawai chulo amar iya kong da dulo ge ikrom da theulo du ta dumi mu chalo men ke ding leng pi so amar jiwan dawai ki chu penon asak u dumi le chia ko ke chung kreng u king sudam kan ini asap udam unlo ron thom an lon non pen ka udam an lo ma nên là cô chú thu bom luôn ren kip ana kan chu bom luôn Clardak pen kachini jiaphan Troxy 5 hini truck pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Patumi chitini bhai Krisir kebarni dipholong kedo Arboretum cum Craft Center Auditorium Hall along District Administration of Karbi Anglong pen Patupi Ponsi Meri Mati Mera Desh Aputhak Mai Ingni Ponlo Kidamtang pai ni phai krip ho aprang pensi Meri Mati Mera Desh Ajamek Deng Ponlo Laso Puthaksi Patumi le thot sitame sarkar ahukumate aron ke papleng teng pensi Karbi Anglong angkang sitame municipality angkang lapen rongarlo sitame adontin chiki bisialong le pangrum si community level of federation mati CLF atumalong thondam nangpo Laso sai ke paklem ponji mate adon tin chiki bisialong le ke pangrum ponji aphan self help group atuma phan apu pek ponlo sai ang deng ki klem pon nangji aronalo mate leaflet setame self help group atuma phan rondampo Laso long jaimega teng pen preni pioneer ke bani bangso long le atibuk pen armu kache jengasai deng ponji Karbi Anglong angkang block Troxy do Laso long si self help group atum amithang ablok long si bangso long le che thondampo bangso long le ke thapji aphan sarkar pen tibuk hini an nangpalilo Laso long ke do analong le ta pangvoi si treni phai incorporation ni block atum pen si Guwahati an thondamji aphan bar pepsi DC pen pachini pon
মেৰি ডে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে প্ৰথম চৰণটো আমি 15 আগষ্টৰ আগতে আমি সমাপ্ত কৰিছিলোঁ 15 আগষ্টলৈকে য'ত আমি শিলাফলকম আৰু প্ৰত্যেকজন বীৰৰ নাম আমি খোদিত কৰিছিলোঁ আৰু সেইমতে তেওঁলোকক সন্মান জনাই পেলাই আমি সেই প্ৰগ্ৰেম প্ৰথম চৰণ আমি কৰিছোঁ তাৰ দ্বিতীয় চৰণ এতিয়া আমাৰ ইয়াত আৰম্ভ হ'ব আমাৰ অহাকালিৰ পৰা 31 তাৰিখৰ 2 তাৰিখলৈকে সকলো গাঁৱত সকলো মিউনিচিপালিটি আৰু ULBs আমাৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপসমূহে প্ৰত্যেককে এখন লিফলেট দিব য'ত গোটেই প্ৰগ্ৰেমটোৰ বিষয়ে লিখা আছে আৰু প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰা এমুঠিকে মাটি ল'ব আৰু সেই মাটিখিনি আমাৰ ইয়াত যিহেতু গাঁও পঞ্চায়ত নাই আমি প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াতে 23খন CLF আছে কমিউনিটি লেভেল ফেডাৰেশ্যন আছে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ তাত আমি জমা কৰিম তাৰপিছত আমি 8 তাৰিখৰ দিনাখন প্ৰচেছন কৰি আহি ৰেছপেক্টিভ ব্লকত আমি সেইখিনি জমা দিম ব্লকত আকৌ সেই মাটিখিনি মিক্স হ'ব হৈ পেলাই ব্লকৰ পৰা আমি 2টা কলহ আমাক চৰকাৰে দিছে হৰ্থেবাৰীত বনোৱা আমাৰ 2টা কলহ চৰকাৰে দিছে সেই কলহত লৈ পেলাই আমাৰ 7জন ভলন্টিয়াৰ 7টা ব্লকৰ পৰা তেওঁলোক গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা কৰিব 26 তাৰিখৰ দিনা আৰু 26 তাৰিখৰ দিনা সেয়া শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আমি সেয়া জমা দিম তাৰে এটা কলহ লৈ পেলাই তাৰ পিছদিনাখন তেওঁলোকে দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰিব অসমৰ পৰা সকলো ভলন্টিয়াৰ্ছে আৰু Mayalong Deputy Speaker Dr. Numal Momin, MLA Darsing Ronghang, MLA BDS Singh Ingleng, Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso, MEC Lepen Board Chairman Atumpen Kichenglok, CO CRPF Lepen Karbi Anglong Autonomous Council Saipu Saipiatum Chetongdun. News Report Long Sadariti, Karbi Anglong Live. Humanities, Social Science, Computer Science and Application, Electronic Science, Anparta, Prekjam, Lo ke Charlie Akrong along, Masters ke Charlie Dun Bom Lapen, ke Charlie ki Untang Atumaphan isi, Birta Kemi. Non ke Wangji Matijonga Cheklo, Puthot, UGC, Nerasatlang ke Tokjiani, ke Pangda. National Testing Agency Mate NTA Pen, Kabonda Pon University Grants Commission, National Eligibility Test Mate UGC Net Matijong Surihinira Inkorage Thom Aparman Sadlang ke pado ponjiani ke pangdak pon laki Matijong achiklo nipai trok pen nipai inkorahini an henlo Labang so long Surihinira Inkora Plia Parman UGC Net Session 1 Asadlang ke tok ponjiani sitame National Testing Agency Mate NTA atumahin pen pangdak pon ke pangdak pon atenke UGC Net Session 1 asatlang ke patok ponji laki computer based test mate CBT atowar pensi ningkan surihinira inkora pli wosika chiklo ni phai kepen inkora pliang bongsi patok pon ho NTA pen kabonda pon UGC net asatlang laki aningkan wang sitame ningkan isialong phongni ana pharman paman pon pon e phong laki wosika chiklo hot lapen hinia bangke mati dong chiklo hot henlo UGC net asatlang henlo India risoi janga tuma phan colleges lapen university along assistant professor lapen junior research fellowship ang hoya pharman apuna chak choklim loma chok chema pu ang thekilang asatlang lo National Desk Report Karbi Anglong Live Pinyata babirta ki lapansi kang ton paniklo